Asa sal kudungan naisingman ulah katini. Finally paithangka. It's not a salah cup namde. It is a salah cup namdo. Hai hini simni dimana na bo oji timan pore trophy jitiman pore saipeka. RCB ra asok imang nungi tamun awna asok mana musungman asok trophy no romna musungmani borok tau mang imang pora mukthang ongi thaka 17 salni pore wo. RCB fan markin onyo team ni fan markin bang chum asok markin fan jau bang jum ya golo tini brok kok sanni sojung manka. Women Premier League omani bori rang IPL mon matra 2 bosor chung thangnai bosor ko to MI rang jiti khataw khat RCB jiti kha e bosor e debrok market dominate khaika je ran kamang ke RCB ni no purple cap ke RCB ni no tai fire player ni book RCB mang no e bosor dominate khai emerging player ni je award abo RCB no RCB ra thair ka dominate tam ni Mumbai Indians no dibar hai rakha Delhi rang ma hai ka final o brong bosok market hai rakha ka match ni highlight first no salaiwa no pula Delhi rang toss jiti bedroom nan thangka ka bedroom man thangte ne borok abar bonang thungoi mali 18 over 3 ball 113 run ma tro khaiman chu ran no khain thangte ne RCB rok bu 2 wicket thangka borok abno jiti nanji 19 over 3 ball thongna 115 run roi jiti oi thangka pa marang final ke jephor pano pa ekdum ran kom song tam jani hingka thangnai bisio to Delhi rok bai Mumbai rok final thong e bisio bo Delhi rok thong Delhi rok final thangna ka tam phari ongta RCB rok 8 wicket bai jiti oi thangka Sriyanka Patel bo 3 over 3 ball bo 12 run roi ni 4 wicket nai bai khata obono match ni turning point ni hinja ta bo asak kang wicket na Sriyanka Patel wicket kabang bani no purple cap bo jiti ja RCB ro match jiti RCB fan rok market khushi nang bai jang market tong thong laija asuk market pura ekdum celebration gorom kai khaijak pura o jaga bo thang nugui mana tai baksa borok umthai ka wansuk tai baksa borok umthai ka sauta chala rok buri rok no spaya buri rok ki 2 season banyo cup jiti thaka chala rok asuk 20 season hai thungi tak pano cup nami baksa borok ni wansuk mukham thai umthai ka sai tong ta Kena ketamo wansuk e bisio chala rok ketamo cup jiti deman trophy jiti deman no namai na uno tola comment khai sab ni favorite team bumo sabso RCB ni chajak nang favorite team bumo tong uno tola comment khai sadi kamani hai next video thank you for watching hambai